Trovanje povidon jodom. Povidon jod je antiseptik širokog spektra koji se primenjuje lokalno za dezinfekciju kože, za lečenje rana i sprečavanje njihove infekcije. To je kombinacija molekula joda i polivinil pirolidona. Njegov aktivni sastojak jod je efikasan protiv gljivica, virusa i protozoa. U obliku kationa, gdje se jod veže za peroksidni anion, deluje i protiv bakterija, denaturišući proteine njihovih ćelijskih membrana. Poslednjih godina povidon jod se koristio i za pleurodezu, to jest srastanje visceralne i parietalne plućne maramice, odnosno zatvaranje pleuralnog prostora, kod izliva zbog maligne bolesti, kao i za sklerozaciju limfokela. Limfokele su prostori u tkivu ispunjeni limfom koji zaostaju posle presađivanja bubrega. I onda ubacivanjem povidon joda dolazi do izazivanja fibroze i srastanja, odnosno zatvaranja tih šupljina koje nazivamo limfokelama. Ukoliko se na kožu ili sluzokožu nanese velika količina povidon joda, na primjer kod premazivanja opekotina, ako se prilikom pleurodeze ili sklerozacije primene veće količine, ili ako neka osoba popije povidon jod u značajnoj količini, može doći do apsorpcije joda i trovanja. Jod se apsorbuje u krvotok i sa netaknute sluzokože i kože, a još mnogo više se apsorbuje ukoliko je koža oštećena ili sluzokoža ima oštećenja, ili se primenjuje za ispiranje rana, odnosno unošenje u telesne šupljine. Iz krvotoka jod se izlučuje filtracijom u glomerulima bubrega, to jest preko urina. Jod iz povidon joda unijet u većoj količini izaziva izumiranje, odnosno nekrozu ćelija tubula bubrega, što može dovesti do akutnog otkazivanja funkcije bubrega. Također izaziva acidozu, porast aspartat aminotransferaze i laktat dehidrogenaze, to nastaje zbog oštećenja ćelija jetre, zatim hipernatrijemiju, to je porast natrijuma u serumu, hiperhloremiju, to je porast hlorida u serumu, i anemiju. Ova metabolička acidoza može da prethodi ili da prati zatajenje bubrega. Mehanizam nastanka metaboličke acidoze je potrošnja bikarbonata posle njihovog vezivanja za slobodni jod, kao i smanjenje i izlučivanje vodoničnih iona u bubregu. Pacijenti otrovani povidon jodom će osjećati mučninu i imati nagon za povraćanje, ponekada i dijareju. Također može doći do poremećaja funkcionisanja štitaste žlezde, i to kako hipertireoze, tako i hipotireoze. Ipak, kod većine teško otrovanih u kliničkoj slici dominira akutna bubrežna insuficijencija. Simptomi i znaci trovanja povidon jodom su posebno teški kod osoba koje su od ranije imale smanjenu funkciju bubrega. U lečenju trovanja povidon jodom presudna je primjena hemodiafiltracije, to je kombinacija hemodijalize i hemofiltracije, koja ima veći kapacitet za otklanjanje joda iz krvi nego samo hemodijaliza. Dakle, suština je u tome što pre otkloniti jod iz krvi. Ako je moguće birati membranu za hemodiafiltraciju, najbolje je izabrati polisulfonsku membranu, jer je kod nje brzina otklanjanja joda najveća. Posle primjene hemodiafiltracije i opštih mera lečenja obično dolazi do oporavka bubrežne funkcije posle par nedelja, a pacijent neće trajno biti vezan za hemodiafiltraciju, već će moći da nastavi normalan život. Dakle, od veoma velikog značaja je da studenti shvate veliki toksični potencijal povidon joda i da razumeju da povidon jod treba koristiti za antisepsu i u druge svrhe u najmanjoj efikasnoj koncentraciji i u najmanjoj količini kako bi se izbjegla pojava prevelike apsorpcije u krv i trovanja.